Çeperli, deli örfi askerler tarafından öldürüldü. 7/7/1993 Çarşamba gecesi örfi öldürüldü. Sağatan Köprüsü'nün yanında yol altında cenazesi yerinde buldu. Lice savcılığına götürüldü. Raporunu alındı. Cenazesi köye getirildi. Toprağa verildi. Kanisipi mezresinden Mehmet Emin Taşkın öldü 18/1/92 Salı gece günü. Hayli mine dayı. Ne bahara ne ziftane berdi bahara çıkan sarı hava. İsmet Ünlü değil. İsmet Ünlü değil. İsmet. Falan bakalım mesela. Burada ne var? Ölüm var. O Lice olaylarının Yani önemli 1982 geliyor. 1982. böyle güzel tamamlanmış bir cümle bulalım. Bir türlü orayı şey yapamadım. Ha, burada 1900 o Lice tüm Genel o olaylar. Zamanı bavê da, kalê da, şuba me palo biye Lice nebiye. Têna Lice ketiye faaliyetê, hênan bağlî Lice bûne. Kalê min, çar heb xalê min û hebkî emî min. Di herba Rûz da çûne savaşê natine. Çirro ji bavê xwe me. Çirro ji me bavê min rehmet kiriye. Nenika min hebiye, navê Eyşan biye, îca mezin vî gundî biye. Evê günlixê di 45 da min başe kiriye. 45 da. Ez hêna neçûme asker. 51 da çûme asker. Di 53 da asker hatime. Ev ezî yekekî yazî zanibana min ji wana dibirin ceman jimra dimdizand. Ji asker û virdatir min bi dest yazî kiriye. Ez çûme asker Latif Çavuş hebûn. Çavuş olarak li ser me bûm. Royê 39 sîle ji qebûl nedikir. Royê 40 sîle li Meryekê dixist. 54 da ez bûme muxtar. 73 da heftê û sîsên da min muxtarî zî terk kir. Ez pirê wî ji devê radyona bi dinêmîş dikir. Ji me merak bûn. Wê çaxê televîzyon tune bûn. 54 da radyona min hebû. Hebû metrekî dirêjiya wî. Metrekî dirêjê hebûn. Ji vêya digirt. Îca ji min re pir merak bû. Yani merak ki min dixwast ez tiştan bigirim. Dervezekî cumeta ekî hebana olayî nêz yani. Du gundan da terî qaz dibûn, behs dibûn, di Licê da behs dibûn. Min gava gerçek vana min wana digirtim. Gerçeka wî
از تعقیب دکم هینا دنویسینم فقط تشتی کی از ببینم به چاوه خو از او روزی دنویسینم ola bilir sebebi jiboy ki ileriden ajxavan havadisana zanıbı azın 5 sal beri kilo ki bayram şekeri min haniye mala xo kilo akwas İro kilo 7 milyona ev ça kilo ni panot bun yani 5 kuruş bun ya xo hafte 5 kuruş bun avan maksadana az karşılamıştık. Abicim min çıkas eşya ji dikanan sendiye ji mala xora metrayı min çi sendiye bi vî qeydey ez îroze karşılamıştık dedim berhev dehqat biye yekî gundî me hevî gayê miribûm 21 sal qediya bûm û rokî cim'e bûn min ya deftera der ki gayê gundî me heysiya dîn gayê miriye me goş jê sendiye em çû ber qaweyê qawmala Abdülkerim hebûn em çû ber qawê wetandaş pir bû yani genç ihtiyar qawê bû tabii ew me xeberda mi got heysiya dîn got ha mi got 21 sal berê ez zanim û şîve te çi ye ez zanim şîve te çi bû ya çend zanî şîvem çi ye mi got ez zanim hema tu zanî te çi xwariye însanê bere saf kıymet ve insan zanı bu. Yek xanî ki yekê çêkira di 49 da mixanî çêkir nenika min 49 da jimra xanî çêkir tamamê vê çewre rojê belkî 20 hebdatin dişuxuliyan parasız nanê xwe dixware heta everê dişuxuliyan nabera 4-5 roja da me xanî kişêkir di 48 da îlker eçûme Diyarbekir 3 ro bi ningan 3 ro bi ningan eçûme Diyarbekirê hundirê bedenê pêvetir hundirê bedenê yani bedenê çi derê bedenê hebkî havayî tune biye kesînlikle çi hebû bedenê çi Ahmet Akyol Ahmet Mala Raco düğün yaptı bir yazdan Şükrü kızı gelin olarak getirdi. Miçağı. Bile Ahmet Mala Raco 75'e da birinci ay 19'da da davet kır. Ahmet Mala Raco'lu Xwarzan etetin. Xwarzan davet kır. د پشت وی دا قیزا وی یا خوشکا وی قیزا حمو قیزا باوی حمو حمو زی حمو لی حمو باوی زی قیزا وی امینه ویزی 75 دا د عدار دا دوی عدار دا ویزی دعوت کرش بونین بر تی بیراته نه بیرم با ولا چا نه بیراته دعوت دپرمن دا هبوی ها دپرمن دعوت دعوت یا گندکی مروی خوارزانی ته دعوت اوی دا نه خیالی نه بچه‌ریم جاری Lice çevre köylerden şiddet bir deprem oldu hem can hem mal gitti. 9. ay 6'da Cuma ortası günü saat 12 20 geçerek 20 dakikadan geçerek deprem oldu. Hem de mala xuda du misafirimizi hebun hem de sernam bu. Menane xu qabe ki qadam qaba du duan me başra kir me aqwadi xani tevjev şu. Fakat neket. Xani neket. İca o xani me kawabun tabi me fam kir ki depreme. Ver tofan şey bu. Em gava keti der jihundur. Jifume bigir eva keşa çax yani net kir dumane. Ez bizarı xu ve bava her du misafir xu ve em derketi nava gun. و تمام گندیان پرسی حال وان مالکی فرا قیزکی و بوکا خودی ماله وانا دنوا دری دا اسقی دا مابو ما واناش نوا دری خلاص کر از به مسافر خو و ام چوی کله
çi çeperi mezrame, merkez ama. Em çi melûzî epey yardım kir. İca çevrame lice, der tilê, dizeynî, markê, vana pir meûbûn. Yani pir. Tilê belki 250 hebzê de çû. Tilê. Markê dîsa wisa. Dizeynî dîsa wisa. Van gundana gundê kêşe çiya. Van gundana pir mehbûb. Fakat ême xanî neketin. Eger xanî biketana tabii em zî tune bû. Roja di do sesê em çû lîje. Ne tek kes didî, ne kes hebû. Di pişt wî de Demirel bana hatin lîje. Aynı em zî li wê bî. Di lîjê da geriya. ol halê miletê pirsî. Fakat bi çi qeyde pirsîn? Çar hebekî diçan ceman wan ew dikir. Gerî qalan milet tune bûn. Herkes îş û gücê xwe de devkê xwe de bû. Dide derdê xwe de mabû. Avana çû gom qunut çêdikî. Qunut sala piştî depremê başe kirin. Di 76 da. Çê kirin. 5 sal. 5 sal. Şunda guama kon çêdikî. Jwara xaniyan çêdikî. Hênazî 5 sal, hênazî 5 sal. Murat şoför bû. Ser araba xwe bû. Ew şev ji Diyarbekirê tê di Aqsûmobilê de misafir dibe. Dondurê araba xwe de radize. Mêrik dondurê arabaya da te kuşti. Qala 27 gulan kirin ki lê ketiye. Xwedî mobilê behenkî din ve wanazî îskence kirin, filan kirin, tev revîn. Haneye bağlı Seran köyünde, Haneye bağlı Seran köyünde Hüseyin 38.1993 Pazartesi günü Diyarbakır bir kurşunla vuruldu, öldürüldü. Şükrü dikkat bakır. Bana bağız. La yazdım ben benimsini bağırsınım ya. İşe evden. Ancak da tanımstan diye beri. Ferit Erol bu pazar gecesi Lice 4 yoldan öldürüldü. 10-10-93 pazar günü.
Çendeki huzur harabı ve ecaz baş bu. Çendeki. Kadiya. دي برجيدة يعني نقول بلا وين ده الساعة إلى بنا هذا حكومات ترك بالمخاطرة دي جاركي نه يعني جاركي لبر 13623 متر قرة طالما من نوكر شنو ما بعرف نيات بقى بلكي تيف هذا بانزدا بانوت أقل يخصن قيمات إجا حساب كرة متر تي بيش قرش ده قرش 20 قرش 18000 تشكي زي كتب القرية يولاري أوزع عندي الاستيصال بمع فانا دوام كر جيبي زرعتي من دا ترى الناس قو هر تشتي زرعتي تفرا وطنطاش غير فايدة بينا توبة أوزينا شكرا ترى زيناس طابو زي ما دا دولة تمزي من خاباني هذه خابان الدولة أنا أول زاد كلام بيانما تعصب İran'a taplı çekirler temiz süsüzler. O zaman taplı mı? Suudiyiz yani kına süsüz. Sıra hükümet evli cazı bir gene tercih ettiler. Süsüz yazı. Tarlayı da onunla. أم قد استروزي كا أو يكون أورمان أرض. بريمون كده أولما نقول سركر مفيد. المرض زغشك ايش ما فيه الشغل شيء نظام قرب أقول قالوا تسمع قاعد أنا قاعدة ما أظنش خبرنا قاشر لا بوشر قاعد جيب بطالة إيش نس كده قاعد تشتي بوش أنا ما أظنش شيء خد فرادة وزي هلا وين أحمد شيء أزيد كره دمراس داريا ما يازي فكرة وهيك الزوجة طارعة يا ذكر عليك يا استاذ بكي قبض تجديدك كتي طارعة يا ذكر أو هذه لو شو زي لمان تاريخ الإنسان الجاري السرقية هو ديكشتاق السرقية هو كرافون كومباني ما كرافون كومباني هيك الجوري غاتن سرقية دفتر إدارة خصوصي الجملة يعني شهر مثلا يشوف أنا همو خوان شو ما أنا يازيتي هو بس يازيتي يعني هو بريء يعني مثلا حقاراتي ما بردي ما الشباب بالشراط شباب بالشراط مثلا عندي الدوسان وكذا بردوار بود از اون برای خواه بردوار بود والله توپ نتاقی وقتی کبرت کلای مکرد یعنی چه مکرد نتاقی همی جماعتی سر گولا ما بره خانه دوارانی خواره انی گولا بیله نوامد ترامیشت کنه رسمی یعنی ترامیشت کنه شباب هم bir çiz var. Kendin akla da. Lice'de tüm general Bahtiyar Aydin öldü.
فشتين بيجي 4 ساعات ونتدمر لا تعلق فشتي ساعات لوني فان حيان ساعات الدهانزي ام البراب فشتي البراب ولا اما عسكر هذا قو دركب دركب التنتربه واجا ما هاودي قلم حيا بقريان كبار الزوانه وما شوطان شوات اللي روجا جمعه بو ملاد شوان اللي بو لمجا جمعه إجارة شوات اللي سوبایی که ارگان را بود چی بود ناوی بایدن اختیار بایدن بود لوی حتی کشتن اما کی کشت neyisi bu tabii bir kez zane bana askeriye keten avalıcı go ki eve der çalışma kırına yani me ateş kırına saat dev ya ki dev duanda ma via ki hat çalışma kır ev subaylı hata kuştan o bana keten avalıcı bütün alıcı şavutandan هنكي جندي ما وان جندي دورا ما جويل مجا جمعية شوبون وانا همير راحين مان Lice'de gelişen olayları kimlerin ve nasıl işlendiğini bu halkın imha ve topyekün imha ve yakma ile baş başa kaldığının bir ispatı, devlet tarafından yaptığım bir ispatı. Şu gördüğünüz çarşının yakış, yıkış şeklini bir görelim. Yapmanan gördüğünüz gibi resmi iş yerleri bu yakılan yerlerle 10-15 metre uzandı. Şurası PTT. Şurası PTT. Burası da emniyet lojmanları. Burası da emniyet lojmanları. Burası da adliye. Tek kurşun izine rastlamak mümkün değildir. Acaba dışarıdan olan olası bir durumda olan bir saldırı ile bu yakış şekli bu şekilde mi olacak? Çarşı koka dükkanı çarşı tünü eke hep herkes hammalı kuda. Yani çarşı da insan eker yabancı ki eke işmiş ma bu eker rahin lo ma bu derket bun. Yani ev. Yalnız yıkılan 340 evden ve 300 civarındaki iş yerler bir örneğidir burası. 398 evin bir örneğidir. Tamam. Yani Muhammed Sorg Jeradgo dükkanı yağ bu. Belki 5 metre uzunluğu yağ şavuti bu ki rıcıya bunu ya dükkanda. Dükkanı yüzeri kol şey bu Ali Hadadana. Hayya hem düşün kahve kan espiyeçi. Hatta lüzi de ökeda yağ şu. De çarşıda. Yani bir ama yapacak yok. Burası iş yerinde sarı bozlar, şeker ve yağ. Şeker yağı, Kimin eviydi burası? Benim evimde hiç kimse. Sizin hiç yaralanan hayatınız haberi yok mu? Yok valla Evi terk ettiniz. Evi terk ettiniz. 24 saat aç susuz. 3 gün aç susuz. Sağ olasın. 3 gün bile çocuklar aç. Silahlar bile susmuyordu ki. Hiç su yoktu çocuklar için. Ekmek yoktu. 3 günden sonra artık su bize yetmişti. Ekmek geldi. Ekmek yalnız çocuklar ne yapacak? Herkes kendi akrabasını yanına. Brevan şkurçu. Çünkü Diyarbakır falan cihan şu. O hendik evan zaman hatta ki köy dönüşü çebu
vegeriyane malan hena hatin şura imkanı xo di. Das Leben. Jetzt sind rund 250 Läden total ausgebrannt. In der Luft hängt, es gezielt auf die kurdische Bevölkerung abgesehen hatte. Fast die Hälfte aller Einwohner Lices haben die Stadt bereits verlassen. Sie suchen Zuflucht bei Verwandten, meistens in der Provinzhauptstadt Diyarbakir. شوات بريه دازي شيبو Şavat bere bu. ايه تمام نانا من اواكي من قرد نقول لك Vata ki şavat andın huzursuzluğu çebu. Genceme tefçü. Yani nama. Yani keten notu dudu notu sean. Zalmiyat hata meydane. Yani hakara lema çebu. İcare jbo ki hakara çebu. Genceme tefçü. Genç nama. Seha berakay mal ver şavat andın. Da. Yani dizayni. Ziraat, çeper, vana, meki beryame. Meki beryame de gunda şavutandı. Çepereden ne beraka. Ziraat'te khani kevin. Khani beryam depremi bun. O de zeynizi khani bun. Vana de gund rokeda şavutandı. De piştüyü de meki şunda. Meki şunda. İkinci defa Pune, Ziraat, o Barama, dizeyni yani. Vana disa ikinci şavutandım. Pune birinci bu, vana ikinci şavutandım. De piştüyda Daralan, Derkam, Derkam Daralan. Vana de sefer ki de şavutandım. Şu anda önceki gün baskın düzenlenen evin içerisindeyiz ve halen gördüğünüz gibi işte halen sıcak ateşler yanmakta. Bunlar sanıyorum un. Görüntüler felaket bir derecede ve evin tabii ki metal işte kapkacakları, işte ağlayanlar, gerçekten çok acı verici bir durum, bir tablo. Yani insanların artık benim de bir anda sözcüklerin tükendiği bir an ve önceki gün işte ev sahibinin de belirttiği gibi özel timlerce basıldığını, üstüne vura vura altını çize söyledikleri bir şekilde yapılmış. Rıca kabul ne bu? Yani mago meşavtinin. Ama rıca da bulamış bu. Kabul mer nakre. Herkes siktir onun evine git. Komple yaktılar, ondan sonra dedi siz de siktir onun gidin de ana ne avra bir şey bırakmadan. Bilirsen değilse Türk evladı değilsin. Seni yakacağım dedi. Hemen burayı terk edeceksin. Asker kanunlara küfür. Siz şimdi nereye gideceksiniz? Ben dedim ki bana dedi sen azasın ama buraya gel. 3 gün sonra dedi burayı terk edeceksin.
komutan diyor bana müsaade edin. Asker gelmiş sen azamışsın. Hele bizi dövdüler, hele bizi dövdüler ki. Allah! Bu hal ne olacak? Was wird nun aus uns? Wir haben den Soldaten gesagt, erschießt uns doch lieber. Geldiler saat 10-11 arasıydı. Geldiler dediler çıkın biz yakacağız. Zaten kendini kurtardı. Diğer zaten getire. Ondan sonra onlar aldılar ateşi yaktılar. Ne para ne mal ne hiç kimse hiçbir şeysini kurtaramadı. Ne hasenmiş bu? Ya konuşma. Valla öyle dedim. Şimdi yüzbaşı Asubadır, Üsteğmen, Teymon'dur, Basra'dır, bilmiyorum kimdir, valla öyle dedim. Sebebi nedir? Suçunuz nedir? Siz çıkın dışarı. Biz çıktılar evlerinizi yaktılar. Kim yaktı? Devlet ya, Hürmet yaktı. Kim yaktı? Terörist yaktı. Hürmet geldi yaktı teröristi. Veda. Ya de piştüğü da tabi de her mal ki da bafdık ihtiyar olarak vana mal. Hayya kete 98'i Halil Deveçi yüzbaşılıcı bin nefs hata vira gone gün valak. Olayı bu tabi. Gone gün valak. İcare me çi ma rica kir, rica me kabul nebu. Go ben bir dakika veremem. Ya ji belediye ki polis spi misafir evi bu. Belediye memur buzi. Go başım. Kumarın malaki barka hatta mal bigre hatta yetişmiş bir bu mehki arada dare. Go merga hafta ki saat fazla. Go ben kabul etmem. Bir dakika veremem. Yani 16'da boşaltacaksın. دایره و هم درکتی رجامه قبول نبود هم درکتی هم چون درکتی خبرات گو گندوالا کرد هم هاتی محمد علی آسوبای درو قراقول قمتانی تمام اشیاء ما تلویزیون ما رادیون ما قفقاجاق ما bütün şıkandı. Pencere, kapı, tışkı neştine. Tep şıkandı. Ecliyatın bütün günd liberkani jim bi meran ve sabi sat salyan ve tev tobune. İsir olarak, bak isir. Tev tobune. Evzi dev habki asker perabun. Dev habki asker perabun. Evzi liser dev dobu. İca evzi vahil wen roniştine. Zani. Epey yani ma havdu be maada zikir. Mugo gel. Tuşkade nardı, tabak kacakana verkir. Yani çi bu? Go bana gelen amir öyledir. Bana gelen amir öyledir. Arabu çu kavkaca hemed hale okudaman. Arabu çu salu nif. Hem de Biryaz'da iyileşmiş bu. Ne diyeceğimizi biz de çalışmışız. Biz ne yapacağımızı da çalışmışız. Biz de bunu yapalım. Ben de İzmir'in yere gideceğim. Eğer gidersem bizim Diyarbakır'da akrabalarımız vardı. Onların evine gideceğiz. Her bir evin içine en aşağı 30-40 kişi yerleşmek mecburiyetinde kalacak. Orada bir üstünde daha ne yapacak araba. Şimdi biz Diyarbakır'a gideceğiz.
Fakat yer olmadığı için kimse bize yer verir vermez o da belli değil. Ez gava jevir düşüyorum dahili bir gündi dibum. Müdga cansızım. Koski zorum düşüyorum. Ev şev elve dumam. Hatta her şey serisi be. Yani her vakit miri. Serisi be jo dert ketim dağıtmayı boğazı hena canlıydı bu. Yani yazanım ki zene insanım. Ama gündü. İca gış fenamı bu. Yani ne gösteri? Tabii gış olsa bu. Merve ki helina xud terk buka zor. Zaten biz kurucu olursak bize silah verirler. Kurucu olmaya niyetimiz yoktur yani. Onlar değil ki kendi parasıyla, paranızla silahlarınızı alın. Getirin silahlarınızın mesela numaraları alarak vesikalarınızı çıkar, kendi kendilerinizi kurun. Ama kendi kendinizi korumak var. Güzel. Selamünaleyküm. دبي ور قشلق قش بيا فر بيا إجا كوران هاتنا رامبار كريه جبر زبطاني دبي بواراتي برشية نالي حسبان ديار قلق وزي بيا يعني نالي وانا إجا بريا ما بيا طبيعي زماني مدني بيا دقندا مالكي يعني إلى رجالهم بتناوي قندي دوي مالي دا توب دقون أو ياشلي خبردان ذكر أو جماعته بتنقو داري ذكر إيجار بري يك شكتكي دقنا الشخص كي هوانا بتناوي قندي دي مسافرين شو جيكي بياخذ دعوات بياخذ فلان بو بحبي شاكت أو قند بيسمون ما أنا حبي شاكت يا أبو ينتنه دست يك معرف كذا حيوانك يا أبو بتونا باري ويقندي يك حيوان بود يعني إجا إيرو صننا إيرو هر شخص كي بلكي الداحب شاكتي بلكي الداحب شالي بلكي الداحب كملكي زمان بري إيرو لا مزناك إيرو herkes zana biye, herkes bilen biye. Beri Aziz Allah, şüpheti ya Resulullah. Daha son şuurlu mecrakı ki إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر
ولا بس هناك او التمشيات اللي يلي يقارب Beş tane. تزاولا حالا امر تمازنا يعني خلي احمام مازنا خلي احمام مازنا Ben dağda diyamda vergiler şu an buna geri dağıtın. ها دعوتها دياتها Hadi. Elko, evliko. Dibi gündi da pirak. كلام كولي Dibi gündi da pirak şimdi maltara mertunu. ها Demir libera. سيدي مرغل تدين ندي نعم مو بيس دقول حاجة تقول خداي خبطت جانا تقول ما ترسل يجي تقول بتت تقول حاجة تندبو خداي الدينار مار بيس سيدنا دينار مارتنا Aramada یک komutan ki rütbeyi üsteğmen bu. Kesin tarih avi yani zanım Ramazan bu. Akwaber bu. 20 حب جمسة هاتن لسر أصفات السكني. أنا هاتن عسكر قش هاتن نافا قن أرما كرن. مالا ما أرما كرن. ودركتن. باشي قوارن لي الطوب بنا برقان. أمشي لي الطوبي. إجارة 4 حب عسكران شكري أردم. قندي ما يا. 4 حب عسكران ويشوندرانين دار. هن ليه دخستن؟ أنا ألبسي دقتان. بس يقول قمت أنا نقول باق بو حقرة طبعا. أنا أقدر. قلت قارشي متى؟ أنا برا قارشي مي قال يرسم. قمت أنا قارشي قال ما ديل. نقول قارشي تته. فقط بتشافق ببينا يعني. قالا. وقتها قالا مقرتن. شافي مقريدان. مبركر جمسي. مبركر جمسي. 20 حب شوفر بون حب کی دگو اختیار رمضان چاوی وکن برالوی به او دو نه حبدن یا دو قارشی قمتان آتی اف خبری ودا تر تشتري ya قارشی قمتان آتی نتیجه قمتان ikinci تی مالا ما آرامد کاف یا دگره دفتر دگره مراد دگرمانچی ودکا tabi hesabı Yunay ve defteri tine. Go çavo vekir, çavo vekir. Go viyaçiye mi go hatıra defteriye. Go hatıra defteriye. Go bunu niye yazdın? Mi go ki jibo hatıra defteriye o gerçek ziyusaya ben gerçek abi münvisan diye. Ha. Jimiz inana ki tabi savcı da rapoluyor ya. Savcılığı da rapoluyor var. Kalbine dibet bunu niye yazdın? Ya komutanım ben gerçek niye yazdım? Abi istemez bana ki tertiden sandı ki işte bu Murat Değirmenci askeri bizi bana viz orayı. He. Biz sal beri, 5 sal beri Kürt olarak vaka kolan dağıtın kullanmış kadar. Fakat İro ne olsa ya, İro her tür ispatlıyor. Kurman davetçılık büyük hakkı kilo zamanı mı? Hem de çün zar ve bedden xwandinê Almanca dixwînin, İngilizce dixwînin, Fransızca dixwînin. Peki Kürt de okursun, Kürtçe de okursun. Buna bir engel olur mu acaba? İki. Aman Allah. Dışına bak.
Yerde, sabah yerden bulundu. 10-10-93 pazar günü cenazesi yerde bulundu. Kim olduğu da tabi belli Tamam, değil. bekleyelim, orada tekrar okuyacağız. Bataryayı değiştireceğim. Diğer batarya nerede? Çok büyük. Çok batarya lazımdı. Niye? Çıkalım mı? Perşembe. Perşembe günü Kamaraşiler köye geldi. Benim filme aldı. Benim defterim filme aldı. زاروای زود کنه ذکر دلزان دگوبا و هینه مبینه توی بنیره ریاض فاته ورتاد و کبریانه سیاه و روبیانه بایا کی جردا تیری و ریاض فاته دیگر لذت که دلزینه بکی جمرا مزگینه کی خیره بینه لمنه دگو گل زارو من زود کن لذکن بلزینه خبره و فاته پیشوی بابا اگیتی بگینن چپنه وی بگرن جباب خراب بینن هلا وذي بنير لو باكي واشبو تجري قومي تجري زاروا ذكرن ذكرن دلازان خبره وفات دقيقه شفلي بابا قدي دقت بابا فراتان يوم بالي خدانه يا اتكني لا حنيفي بقى كلامه من الغويا كينو وكتنا بقتها تكتنا بقتها بجورينا بارل كل ما ربوا ديام لا قاجنا شواجنا شنا حنا دقرنا ما قوم لا تجري يا كينو بسيد قادرنا نقولوا خالو بخالو